Kweneke gimao mwanchu muligeri abagetaseni kia Ndizi TV ni ugo chiaragire chinsa ikomi chiabono marago basine robere boikiranu kweneke bunango koletranda mangana magia bunabere kawatika kurachingongo chonsi inye chinse ne chinga kitoro cho mwanchu muligeri omugiro bwa barokyo gendete kweneke gwa ase chinse mo nonyamagaye kigambero kurugo chikabna aborokia babakwiranira obukoreri bwabo asensemende nigo abayiboli nabiga borokia babere bakubolye serikali kweneke bunanko bikabale emirobiri emikirano asogo sonsora emechando gati yabo na aborokia elinde kweneke nga ngogendera bale nechisemi nabiga se chinsemo chinde nigabagabana babere bagwesoke bene nabigo komochia serikali ase kutakwimukige tamukero yoko na chachi bilioni 200 ase okubaga chibesago chia ase chi county mwanchi muligirili agenda kutubwatia sensemo chichi mitandao asensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net tiritele nenkerubo Frida nolio kanike buna chibi channel yogiria gukira sole asenchira ya benenere sara mumanyi toskato nyegerangwira na nasege keke kerebosyo elinde ngumanya mange asenchira yobwenye Alio kaneke achibi channel yogi ngo ikirakire asole asenchira yebimanyerero nigakoro kwa Lydia Mose mwanchi muligerera ngo kwalgani bene irinde tosanga so wamugo chakabono igago ika omoelio amagiya yebire bigani gotuko yachaka korwa sorgo ngo rwagusi ase ngo komenya binamagayo aborokia go chaka omugiro abori tkoligoro nigo abayiboli nabiga borokigwa babere bagwesoke bene nabigo korwa ebirengeri byabo kubwatkana neyo osanga nigitaseni kia Ndizi TV nigo abayiboli babere bakwemurunganelia obosalia babere bokwene kigwa chingaki aborkyo bagendete kobera isko na sensemo ya borkigwa nigo babere bakwene kigutaisanika kwabo anemagayo gwikirana ase chiskuru litkoli igoro nabo igo konyora ngani go bokoleria sensemo yechisemi bagendete kwirana magega kolende nigo babere bakuboli serikali kwene kibnangwe sokere bene na gusonsora chando bwategati yabo na borkia na kwenekya nga kwiranira bali obukoreri wabo nje buno mwibuli gongo tabe serikali n'abalimu bango yuko igwana kwabo abana mbacha kobera isiko gaiga bare tobosali obonge na anda bana maetekero bare isiko gaiga no intwe tobonyara ko bato ko tware mechande menge omwana ukorenda gose ne gasikuzi majina mimi Ezra Fetama kwa pia form 2 Alpha Cardinal. Tulifika shule jana, tuliwasili jana. Unfortunately, there was scarcity of the teachers. Kitu ningesi government, tafadhali kama mnanisikia sasa hivi, waweza kuongea na walimu na waliowasimamia kama TSC na TUPET. Walimu warudi shuleni juu tuna miss a lot. We are missing a lot. Please, government, please hear our cries. Kwa majina naitwa Gift Moses, I'm from 2 Alpha. We reached school, but the teachers were few, so we are asking the government or the president to assist us to hurry up and rush so that the teachers can come back to school. Nonya magega yekegambero kurugo chikabna aborokia babakwiranira obokoreri bwabo nigo ababwatani korase kyombe keregya kupeti babere bagwesoke bene nabo igogo tuguterare enganeyo okwana nabaliki bamangana nigo babere bakwene kyati bagochikwirana ase chiskuru anye serikali nabo ige kyombe keregyo kulika aborokia gya Teacher Service Commission ngego chikotegerera nabo igogo ikirania amagani yabo kurende nigo baboli aborokia bonsi kogendera no mugiro goika amagani yabo abeire kagwikiraniwa sawa. It is okay, but let us meet in court now. But this is what we have said. Strike continues. Strike continues. Strike continues. Strike continues. Strike continues. Power. Solidarity forever. Solidarity forever. Solidarity forever. For the union may.
abagavana nigo besokire bene nabayigo kubulia serikali kweneke mnango bwatukere chibesa gochia ase chi county elinde kwenekia amagendera gukwana umugavana we county ya Kakamega Fernandes Barasa chinga kichoko bwatuka amaliogo gochia ase chinyagitali imeye county eyo nigo amochire egetambukero ya serikali yokona chachi bilioni 20 ase chibesa chichibwenete kubwatuka gochia ase chi county asabaga kweneke mnabagavana ambago chikuanchirana egetambukero ekyo nonyana basanike nganigo abagavana baganyete chi bilioni minye nababete bagwanchirana ase egeikaro nabayigo gwetia ase umusiada umuya wechibesa sawa. Ukujel piko. Ndio umejua tuko na kujel. So level 4 is how you sorting the mountain. We expect maybe from next week that the National Treasury, pursuant of ADORA 2024, they are going to release the funds. And the reduction which was applied in the supplementary budget of 20 billion shillings, our position still stands as county governments that ADORA allows the national government to absorb any reduction in the division of revenue allocation, and if there is any excess, again, is supposed to accrue to the national government. So as counties, we still insist that our entitlement of 400 billion is what was mediated between the National Assembly and the Senate, and should not be reduced through a supplementary budget that was approved by the National Assembly. Abo bagosira oyo ligete kirugo kyobora ibwense asobocholi bwetete Jimmy Wanjigi nigo babere bagweso kebene nabo igokogania serikali komwachinga kichinyororo elinde gokora siasa chiaye anigo agocha magega y'abanyanyimbo gutarera ase enkayaye nabo igokora obunyabi nanya nabo nigo bamuchiriye serikali asogotema kulimia eganga yaye yokuronere kirugo kyobora ibwense asobocholi bu mwaka bw'ikiri 2022 asibaba bakoli eyira kumusira hoikaba kile onyolile obubui. Kenya ni ya watu wote. Hakuna mtu ambaye anatakiwa kudhurumiwa kisiasa kama vile kiongozi wetu anadhurumiwa. Wanafanya dhuluma kwa nyumba ndani kuliko wao kukutana na yeye kwa kiwanja cha siasa. Wanaingia mpaka ndani ya nyumba, na hii imetukera sana kama viongozi kwamba sio Meru peke yake, katika counties zingine zote Jimmy Wanjigi amepanga ground yake vizuri sana. Let our president William Samoei Ruto know that we are aware. Let him not try to make some allegation against him. Let them meet 2027. Kenyans will decide. Kubwatikana no kubolewa kubulindi asensemo ya Kitale nigo ababwatani korwase bitago byobulindi baba gutwara ege karoli tukolierero elio koligia amachivu yo gusonsora omuchando yo okwana nigo baruge kulegetindi gochia ase abasalia abagenderete kunelia bamenye borogongoro ase kolende nonyanabo nigo baba kubwatuka amalieta ya bakagero bali bagwikirania obosalia ase baba bako babolia gwesoke bene nabo igokweneke bnangoikirana bale obosi bwebitage ebyo. Kuna watu wameuawa hapa saiti ya wawili, watatu, waine. Ila ni okorone hiyo kuanzia mainane paka kucha kufika hapa kwa na Mandala farm hapa. Kwa misi hapa. Wameuawa. Jaribu tu magari yetu ikipita humu, hata wakati mmoja tulikuwa wakati na ile ya kingora ile ya kupiga sauti kidogo, tunajua mko nje, hata sisi tukiwa ndani tunajua mambo iko sawa. Kwa hivyo patrol to enhance. Mara nyingi hapa sisi tunaibiwa mpaka mchana. Maduka zinavunjwa usiku zetu. Mashamba hapa mpaka makuku sisi tunaibiwa mchana. Sami Jose Waguka from Tiwani Primary. Hidi Wiri
Wale nimesoma tena nirudie, ikiwa we ni msasi, ukiwa unataka huyu mtoto kesho, tuko pamoja, aende kwa CCAO. Na kama akuchi, yeye mwenyewe amue anaenda wapi. Kwa sababu hapa Tiwania tutaki mtu wa kuharibu salama. Naongea chifu ya Matisi na chifu wa Tiwani, niletee watengenezaji wenu wa Chang'aa. Ama namna gani? Niwe na mkutano na wao. Abamenyi be county ya Makueni ni gobali ni kibakwegokeria maigayo mubatanio yo mogwesokia na baigo kubalentera omurubiri bogokorerwa oboringoria na baigo kwegwa obogwenia obwabosa nanya naboni bo aborkiwa korwa ase skuru che secondary baba konyora amaigerio igoro yabu na bagwenerete gochora chikosi asense moye chiskuru chobobundi chi college na baigo chi university. It's an act of giving back to the community. We teamed up with an organization known as Wema Forum, which is, located or rather based here in Masongaleni. They would like also to give back to the community. They have been working with the community. Kuna wengine sehemu ile ni natali kwa wao. Kwa hivyo ninaomba waisani mkaribie tena. Tumepewa mafunzo kuhusu kujaza help. Kusi pia tunaambiwa wanakuja. So ndo tunawangojea watuambie how we should apply for help. And again, nilikuwa na shida hapa kiuno, nikajieleza. Alafu nikaelekezwa kwa karatasi nikapatiwa penye nita. Mwanjo muligereria kurwa sorboti oroni na ikiro mwaeli obokumurikira mangana maya asebreviga kurendekera abege koraga ensa eyemo ayena mangine nyara sinchira yobekirano yenda kutubwete sinsemo chichi mitandao asinsemo ya Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net. Maiga chikamera soko ni kibuna chibi channel yogira gukira sole asenchira ya benenere sara mumanyi nasinsemo chibi erkele tobetu kubatenere Lydia Muse na inchiria na Kerubo Frida twara oboligeria horobia.